Ya, riko thabela phanda gospel ya fano ri nga zwi amba ri sa timatimi zwo ri yo fariwa nga takindo pakati pani vho fara nga mbili ngo ndi khou pfa ndo hulisea nga maanḓa ndi khou pfa ndi khou livhuwa na lufuno lwa vhathu vha fhano hayani zwi a sumbedza uri vha ri funa vha ri sapota zwi a sumbedza uri muzika vha khou tevhelela ende u khou vha kwama arali zwithu vhathu zwi khou vha kwama vha muvea na matshelo avho a tshintsha ndi zwone zwine nṋe zwa ntakadza ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwi khou tou sumbedza zwo ri hayi tshoṱhe no ḓiṋekedzela ndi ifhio na ifhio uri vhathu vha zwi ḓivhevho ro wana best gospel album ra dovha ra wana best male artist so ndi khou pfa ndo hulisea nga maanḓa ndi khou ri ndi khou livhuwa sapoto nga maanḓa ndi khou livhuwa dzi vote ndi khou livhuwa u funiwa fhano hayani nda ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwi khou amba mini kha ini izwo zwithu ngo upfi muthu wa haya habibi and arali na ya hayani vha ni hulisa hayani ni tshi bvela nnḓa ni ṱuwa ni na iṅwe confidence iṅwe khulwane nga maanḓa so I think ndi zwone zwithu zwo iteaho ṋamusi kha vhutshilo hanga uri mini a ndo zwi vhona zwo ri hayani ndi khou funiwa ndi khou sapotiwa namusi ndi tshi ya hoṱhe nnḓa ndi ḓo ṱuwa ndi na confidence yo ri hayi hune nda bva hone ndi right hayi ndi zwavhuḓi nga maanḓa na zwo ri zwi a sumbedza zwo ri muzika u ya vhuyedza kha ri ise phanḓa ndi khou takala nga maanḓa no u pfhufhiwa nga heyi nḓila isani phanḓa na muzika ni ise phanḓa no ri tonda ni ise phanḓa no ri phaṱutshedza thank you so much blessings nda